da wo ki Mako karman ki Mako terwe I ken jo mano ki temo lok pa jemo man no be pe ngi ni won lo pok lo ngi so ji ma duong ti me ken ping to twale ma Mako wan lo pok lo ngi po ni ki doyo ki gweyo ki mari kone ti dok teach ma megi so tiene ki Mako ki don la pok lo ngi ma a ki bot wa kan e vision group lo ko chek ma tek ko twal ki terye jali we kot pe tongo pe dongo la pok lo ngi anoni gena waje dano chenju ya waje ne ngata ngeyo twero ne lewanyo kekene paga loyo ngata pinge twero ne ene ki ono jomatika ono time it is okay which is always wrong well ana wai pol dano ne ka ini luor ngar money you cannot actually pay me luo ngar mata me wo ngar money and pa ngi chao kan jemi time wa reflex actions we ngar mo enti ko jemi time wana ni time wa lo ma wa ko puja do we mo mano camera si wangi gi dong gi choro wa camera no ke mere gi dong wa lo pok lo kan ya any time ma duong obetime eto it depends on nga matika time onoi kwe yes PM ka initimo gini kum ngar mo mabena tila chonya. I've ever witnessed Uganda House make bino te Mako journalists. Police go near kibaton, near go police ki stand. And you know how heavy stand is. Tripod stand madite. O go your bat way nero. Po nero. Donc in nero sometimes it provokes an action. Nye makiti waje ko mo don journalist. O don journalist pini PM don ni PM pongeyo. O don pe ngo katika Mako chele ini kwalo chene berti kumene kwalo chene dano ngeni kwalo chene era ite wachine ka wanen from the other side of the coin ati temo being lemon warning objective ni iti court per court yo madwe ko me chao kana bere no bere ti innocent part lo pok lo ka nge o ti o pong wa kenya ka Mako chali pia chao ken gi o we nyimi ka no pera wa what reflect actions more amo kong ti me ke chor gi mana pen chekwa ti gana chiel an chalo an pol kare kon berna lo nye petwar polo cholo Angeya awachi the publication of false information must be backed by the truth ka ini bini wajini la rubi la kuo nyot ko ne ki loka da la ko lok ming madam biro loko mere me chero ka yu chem gi chero ge loko ko mi maraj we gi nong mere yu ga gene sometimes it is not even important amire lo context eni pa ka wa dugi context chalo enni ki wajo ni minister nyonye eni o kwalo chene donc ka kitere court no mero eno tem due diligence wajo an ki kele court ba gen ma ko man mero po teme ko man bere po beri loka da gen mai wochi ema I hot court ye ne lu cholo Angeya miruti hot court ma court football chake lu cholo Angeya giti ka wen giti wa hot ko che ko parliament giti so kiwani hot court is a bit limited ni take judge do ni tap maka cha proceeding you stop your business and ka kilo en ngata bekte komeni you have time mi mako chel donc nyeri ki luare ngeyo ni kata kikele ko I biro iti minister kiti bektie ni kwalo chene biro ma I yo me roko tai you are boasting chawa eni in la kuo so until proven innocent but later on he was convicted kitwala wa ivu and is another discussion discussion appear at no don la poklo Angeya mero is another offense in itself that is another offense carrying to what he was already come mo tika biro mage withdraw ke dire ke do engagement no nen kita situation te kwere ko kana be mi ruk la kuri jacket mo ne ma nyuro ni press ibet ki helmet we bet ki press jacket bon yang ni eni le poklo Angeya chawa wenkete word mi bet ki ID ni entre no mo kere no way ana ngiyo ke ngaade ge mi rachitim gena ko man ki goido in ke chier ne ki goyi me lak giri ber chal motaka ke duwe motaka matere tamane motaka bu poro nyonyo me ko mene bu chanye kamotaka poro ini ko kar ke motaka chita chi a journalist must not be the story go cover the story situation timarach draw back oweko kawa donyi ot chalo kumbeni kawa beri wati studio kumberi watiki to ndo golo mo donyi ye awni ero kama ju make kumberi kan where is the next exit ni you must always plan for your next route of exit ero pol pa journalist caution mo kana makwaini journalist mi pay what keni
reward woni Kake tika maka olo to make maka ni no ini tika neno ngoma tika time. And that is the evidence make miro I court. Ero ini woro keni PM ini tikeni. Ini ero kake tena cameraman, ina yela ini ti cameraman, ini ti supervisor, ini ti producer. Kadong ki go ino dong Jimmy weng do roen. Ki uni chi ini ngere. Eto overall batia watching le pok lo kange tikit wear dok. Twer me teach me megi ki bene twer me pedana human rights ni pe mire go dana manopo tim ginen tim me twale kape bidi ci jo mogo mano gitio ki tempa mala malo twal chalo kumbeti la piachara an penyo an bene kerla ci ja president mo sere wati ini chiru la gweng I nyim police matiki modoro I chiru modoro I chiru police matiki modoro ini tiki batun ini ti security officer itiki do mudo eni ki boko squad ini bine goya atiki camera atiki tripod stand ka ana duke ki tripod stand ini bi bedo. It's very dangerous because somebody like me who will not care, definitely chances are very high neke goya ki baton aromi chanye ki stand belio. So while I want to respect you, respect the fact that I am also available. Mi rewara PM an banati teacher. Dok mi reward dog teach pala pok lo Angeya.